Pomaže Bog, dragi naši, dobrodošli u 8. izdanje našeg parohijskog YouTube magazina Parohija Amsterdam. Imamo puno priloga u ovom izdanju, pa da ne gubimo vreme, da odmah krenemo, da vidimo šta se sve to dešavalo u toku prethodne nedelje. U oblasti kulture imali smo goste. Imali smo to zadovoljstvo i čast da nam dođe na početku svoje posete Zapadnoevropskoj eparhiji, Vladiki Luki, mitropolitan Filohije. Iskoristili smo to, obilazak crkvi, gde on malu doksologiju odslužio. Iskoristili smo da mu postavimo par pitanja. Prema ikonostasu da naša crkva koja je bila vjekovima tu ograničena na prostor Balkana, odnosno Srbije, Crne Gore, Bosne. U svoje vrijeme preko Karlovačke mitropolije izašla bila iz tih okvira djelimično. Međutim, evo sad je raširena širom Europe, i Amerike, i Sjeverne, i Južne, i Australije. I to je jedno od Božjih čuda, čuda Svetoga Save. Pa treba i mi koji smo u zemlji da shvatimo značaj dijaspora. Ona do sad nije toliko bila prisutna. A i sama dijaspora da shvati svoje mjesto vezano za stari kraj, kako kažu. Budućnost hrišćanstva to je pravoslavlje. To je rekao, ja mislim, onaj Ransiman, istoričar, da je 21. vijek i kasnije da je to, da budućnost hrišćanstva u stvari budućnost pravoslavlja. Ja sam uvjeren da je on potpuno pravo, da se samo pravoslavlje da prebrodi ova svoje iskušenja koja se sad projavila u Ukrajini. Carigradski patrijarh i patrijaršija koja jeste crkva prvoprestolna, međutim, ipak treba da shvate i oni da ono što smo napisali u ime Sabora o Carigradskom patrijarhu, da je prošla Konstantinovska epoha istorije crkve, padom Carigrada u 15. vijeku i mučeničkom smrću carske porodice Ruske. I sad crkva, ne htjela, ona mora da se, pogotovo zbog svoje te dijaspore koju sad ima širom svijeta, da se vrati onom načinu funkcionisanja kako je funkcionisala prije cara Konstantina, u duhu dijela apostolski, tamo gdje kaže izvoli se Duhu Svetome i nama, a ne meni. Pa bio to rimski papa, bio to iz Novoga Rima, koji je bio, sad više ga nema, iako Carigrad bi mislio da ga ima. Šta je ostalo od Novoga Rima, ostalo je 2000 nema ljudi pravoslavnih u Turskoj, ima 10-ak tih staraca, arhijereja. Dobro, i Carigradska patrijaršija imaju te svoje eparhije van Carigrada u dijaspori, ali više ne može on igrati onu ulogu koju je igrao u prošlim vjekovima, nema nikakve sumnje. Zato on pokušava da prisvoji dijasporu sebi. I ovo što je uradio u Ukrajini, to je na neki način projava toga njegovoga duha. Međutim, dijaspora ne može on to preuzeti. Evo, on stvara sad u Aziji svoje eparhije. Smatra da
da je on i u Latinskoj Americi, Sjevernoj Americi, svuda da on, dobro, nikom ne poriče to mjesto njemu prvog, ali da i tamo preuzima tu ulogu gdje je potpuno novo uslovi, novo ustrojstvo crkve. To je teže i neophodno je, međutim, da crkva, a to jedino može preko svepravoslavnog sabora, da pronađe svoje mjesto u savremenom svijetu i da ostvaruje svoju misiju na jedan zrio, zdrav način, bez nekakvog takmičenja ko je prvi, nego bukvalno jedini prvi je sam Gospod Hristos, on je glava crkve i njeno ustrojstvo je hristoliko i treba u tom pravcu da se odvija i da se razvija. Nema pedlja na zemaljskom šaru gdje nema danas da se služe naša sveta liturgija Svetog Jovana Zlatoustoga. I u Aziji, u Africi, Australiji, Latinskoj, Sjevernoj Americi, Kanadi, Evropi, svuda. I sve više i više, to je očevidno. Mitropolit je posle Amsterdama otišao u Rotterdam, zatim u Brisel, zatim držao predavanje u Parizu, ali je lepo što je počeo posetu u ovoj našoj eparhiji upravo preko naše parohije. Pevnica je počela da radi. Zaista je drugačije kad u crkvi ima, kad se skupi hor ili pevnica malo veća, nekako je atmosfera drugačija i liturgija stvarno postaje lepša. I za jedno mesec dana, Boga mi je jako napredovao naš mali horić, odnosno pevnica. Znači, ako pevamo sporije, ovo baš i ne moramo da slikamo. Malo niža, oda. Slava Otcu i Sinu i Svjatomu Duhu. I
Ne zamerite mi što ću ovu priču o kulturi, u kulturnom bloku, početi sa nečim gde sam ja uključen. Pre 15 godina ja sam napisao roman Carigradski drum, istražujući, znači, te neke istorijske, pokušaj da se nađe neka istorijsko, vremensko, prostorno određenje Srbije, te zemlje izgrađene na drumu. Kaže, ko vam je kriv kad ste kuću, čuvena je priča, ko vam je kriv kad ste kuću izgradili na drumu. Nije baš ono da kažemo fantastika, ali ima i elemenata fantastike. A ima naravno i delova koji su obojeni onim što autor duboko osjeća, to jest verom. Zahvaljujući prijateljima i onima koji su voleli tu knjigu, ona je doživjela čak 7 izdanja, je bila prilično čitana i voljena u Srbiji, a onda su preveli Rusi, jedan ruski izdavač Jauza iz Moskve, je objavila knjigu, a prošle godine je ta knjiga dobila nagradu Jugra, Udruženja sibirskih pisaca, za najbolje prevedeno delo slovenske književnosti. Prošle godine nisam mogao da idem, pošto je to da odem na dodelu nagrade, jer je bilo baš na sam Vaskrs. Zbog parohijskih obaveza nisam mogao da idem, naravno, a onda su me zvali i ove godine sada sam se pridružio dobitnicima ovogodišnjim, nekih drugih nagrada i svi zajedno smo se našli u Moskvi. Слышны в саду даже шорохи. Все здесь замерло до утра. Если б знали вы, как мне дороги подмосковные вечера. Если б знали вы, как мне дороги подмосковные вечера. Речка движется и не движется. Noć, jutro, obilazak Kremlja. Neki znaju, neki ne znaju. Najstariji crkvi u Kremlju, Arhangelskom saboru, nalaze se u stvari na vrlo vidnom mestu, na centralnom praktičnom mestu se nalaze Sveti Simeon i Sveti Sava, jer Ivan Grozni, car koji je taj fresko koji se naručio, je vaspitan od strane svoje babe koja je bila Srpkinja. И не слышится в эти тихие вечера. A onda dolazak u salu u Dom Paškova, koji radi u sastavu te ogromne biblioteke moskovske. Трудно высказать и не высказать все, что на сердце у меня. Трудно высказать. Собраться на замечательном армянском зале. И также поблагодарить вас, конечно, в нынешнее время возможность поучаствовать. Kulturni program. Među dobitnicima ovogodišnjim je bila i još jedna Srpkinja, Vera Horvat, pesnikinja. Ja sam u tom nekom govoru, pošto naravno treba svi da se obratim, otprilike rekao da sam jako ponosan i počašćen što
dobijem upravo nagradu za najbolje delo iz slovenskih književnosti, prevedenih, znači, knjiga za tu godinu, jer mi Sloveni smo narod slova. Slovo je na ruskom reč, i uopšte i na crkveno-slovenskom, na kom mi smo do skoro i služili i u crkvi se upotrebljavao. Slovo je reč, smisao, slovesni, biti slovesan, Sloveni. Tako da sam u stvari najviše pričao o tome da mi kao oni koji smo čuvari slova smo zapravo i čuvari smisla. U ovom svetu to je jako važno i vjerojatno zapadu možemo više biti korisni kao čuvari smisla. Tehnika sa zapada dolazi na istok, a sa istoka dolazi duhovnost. Подмосковные вечера. 2 dana, 3 nisam bio ovde. Došao sam u subotu, onako, na same zadušnice, tek popodne sam mogao da stignem, pa eto, kao neka vrsta izvinjenja, što sam tako malo i kasnio. Umeđu vremenu su u Amsterdamu desio jedan zanimljiv koncert muzike sa Balkana, malo onako nostalgično koncipirano. Dirigent Julija Šćepanović-Đurđica diplomirala je na Beogradskoj muzičkoj akademiji dirigovanje, a već više od 20 godina živi i radi u Holandiji i ovde vodi razne, i najviše se bavi horskom muzikom. Ovo je očigledno omiljen deo njenih aktivnosti, su upravo ta balkanska ženska grupa horska. Prilog našeg parohijana Slobodana Čalukovića je to u stvari onako jedan provizorno napravljen snimak koji on mobilnim telefonom napravio, čisto da nam dočara atmosferu, da se zabeleži taj koncert. I hvala Bogu, dajte da počnu ove reporterske aktivnosti da budu češće. Sledeći koncert će biti 24. marta. Eto, otprilike dosta intenzivna nedelja sa puno nekih događaja koje smo probali da prenesemo. Približava nam se post, ovo je bila mesopusna nedelja. U Evanđelju Hristos nam je poručio da u potrazi za Bogom nećemo biti okrenuti samo ka nebesima, nego ćemo Boga tražiti u ljudima. I ko je dobar prema ljudima, on u stvari se približava Bogu. Ko nađe one male, ko učini dobro onim malima, što kaže Hristos u svojoj priči, u obraćanju učenicima, on je u stvari učinio samom Hristu. Tako da svako ko misli da se izoluje i da samo na tako nekako sa Bogom komunicira, sa ljudima mu je dosadno i ljudi ga nerviraju, često bude u zabludi zapravo. Mislim, može se razumeti nekad i potreba da se ljudi ponekad usame, ali važno je, jako je važno u toj zajednici činiti dobro i ljudima oko sebe i u njima videti i pronalaziti Boga. Nećemo još, o postu ćemo pričati u sledećoj, u velikom postu koji se približa, u sledećoj epizodi. Sad ima tad ćemo videti i neka, ajde sad da kažem, neka uputstva, nešto što, ali to ne treba preterivati s tim. Ima jedan duhovnik odlično rekao, u postu, nek posti kako ko može, prema mogućnostima i kako i ume, važno je samo da ne jedemo jedni drugi. Toliko za ovu epizodu. Ako Bog da, vidimo se sledeće nedelje. S Bogom.